kua whai te kēmu atata Māori nei, Kātuku Island i te hiriwa i ngā tohu NYX. Ko te huanui o tēnei tākoro atata nei, kei te whakaako i te pāngarau me te pānui ki ngā tamariki i a rātou e tākoro ana. Aneira a Pohatu Wainga. Kua whai mana tēnei taupānga hou, ki te ao kēmu. Haro mai ki tēnei ao ki te hanga o koutou kīmu. Kia pua wai o koutou moimoi i tēnei ao tino ririki. Ririki kia hau, engari ki ngā rangatahi Māori a Kaiparawa. Kua roa te whānau o Kātuku e para nei i tēnei ara, i tipu ai tēnei kākano i te ōhaki a tōna hoa rangatira. O taku tāne a Craig Callaghan o te whānau apanui, he kai whakairo ia i te kura tuarua o Tirana tāne. Ko tāna tino wawata kia āwhina nā tāne Māori i te mahi whakairo, inari i te taha o taua kaupapa, ki te āwhine i a rātou me te kaupapa o te ingarihi. Koina te kākano pia o taua moimoi i a Kātuku. Heoi, e hara i te kēmu noiho, i nā te huhua o ngā akoranga kupu pangarau, kua tuitui a ki roto i tēnei taupānga, nā whai anō i riro ai rātou i te tohu hiriwa ki te āporonui i ngā rua marama. Aha koa tēnei whiwhinga nui, he humari e tonu te ngākau. It was low-key. She just put something on Facebook to her friends, not even on the gaming page. Her mates. I was like, what? Proud of the boys for the mahi they've done. Proud of Miss especially, because I know she's worked harder than anyone, so yeah, just happy, relieved. He whakapaunga kaha heu ki te kaupapa mō te hemotonu atu, he hikaka no rātou, mo te ākengo-kengo. Ultimately, it's deep down, it's a privilege for me, bro, to be able to share part of Sue's journey, Sue's moimoia, and be a part of helping support our rangatahi. Yeah, I feel like everyone's got a bit of a taste of what's to come for the future and what we're capable of doing. E aha te mea nui i te ao, he tangata, he tangata, he tangata. He rauringa i oti ai tēnei moimoia. Pohaturua Wainga, Te Karere.